لباجار کوبانی یکمین کافیتریا تایبەت به ژنان هاتەڤەکردن کێ ئەو ڤەکریە ڕۆژهەڵات حەسەن خودیە وەیە ژنەکەش باژارê کوبانیە با ئالیکاریە چەند ژنێ din ئەو کافیتریا xwevekirinە و navê wê jî kirine Roj Cafe. Ev dibe yekemîn kafeterya ku taybet e bi jinan di dîroka bajarê Kobanî de. Rojhilat dibêje armanca wan ji vekirina wê kafeteryayê ew e ku taybetmendî û aramiyê bidin jinê. Her wiha got ku projeyeke bi vî rengî jinan teşwîq dike ku bikaribin kar bikin û aboriya xwe ya ser bi xwe jî ava bikin. Ev dîmenê kafeterya Roj e, Kafe Roj e ya Kobanî hûn dibînin li wir vekirine û kesên ku di kafeteryaya de ji hemû jinin em zilama nabînin. Yekemîn kafeteryaya jinan e ku di dîroka Kobanî de li wî bajarî tê vekirin. Rojhilat Hesen xwediya kafeterya Roj Cafe ji bajarê Kobanî li gel min e. Rojhilat xan tu bixêr hatî. Berê her tiştî pîroz be ev kafeterya ku te vekiriye. Baş bova. Çev baş. Şeva te jî baş. Anê me hêja. Belê. Dixwazim berî ku ez pirsê din bikim dixwazim vê bizanibim. Qedexeya zilam peya derbasî vê qehwa te bibin. Qedexe. Ev proje bes ji bo jinan û keçê me ne ji bo zilaman e. Qedexe derbas bin. Aha yani zilam ama dikarin di ber kafeterya te re herin werin ne qedexeya. Tenê derbasbûna hindir qedexeya. Erê sax. Aha. Derbasbûna herin bira herin adî guneh. Gulehel bira car caran mesela çi bike heftê carekê rê bide zilaman bira zilam werin wê kafeteryayê. Na. Baş. Bira herkê pitîne dînê pirim. Bir cem me qedexeyê memnû edem. Baş. Ev fikra çawa cem te çêbû? Fikra vekirina kafeteryeke taybet bi jinan. براستی هم دچون که امجن دچون کفتری دین احاتی دنری اسلام تدا کادر وان کشی اسلامن اتر ودنن اسلامن جعف وان تزانه يعني امجتمع الشرقي داني فأم حرية خناستي نتن كان دنگي خبلن بكيت كان ارجيله بخوي كان جاكيتا که مناسب بنجبو درفا بس انه كاك تشكي جداش بو جنات شكه كاستقلالية وان زيده يعني نوكت نفس لا موضوع بني يعني او فقام تشكر وجبو جنو كاتشا ما كشان او كولتور لكوباني هيا كاتو جن بتشن كافيتيريا هاي طبعا هاي بس او حرياتنا يعني او استقلال تدارت رحت يا خناستنا بس انه ام كجن ام رحت يا خناستنا يعني بس جبوله بس تكوني هاري طبعا انترنت الجمتا نزيده باشا روجلات اللي تشك نابي جهه والكدري يعني هذا ما كو يك بخازا ورا وي والكدري بمين يعني لوكال الكدري ما الحمد موقع برباشل موقع ساحة آزادية ساحة سلامة الفندق روزيلا دي طابق يعني جب فندق فموقع خو نزيكي حردري موقع خو برباشل طلالة خو برخوش سرحة دي باركية موقع خو جمال ناصبه يعني كأمكاتو أمكانن بكل قلاك بسهولة أمكانن خو بجي هناكي كي پشتگیریات دادکه دوی کاری ده خودیه فندق روزيلا وشركة CYC مع مستمروان شيخ بركلة أو يا كداعم مادي جمرج حتى مكان بابك كافيها برنجي خوش مدرخص أو يابو كماديا أو يابو باشه دست ویجی صابه هون چند کسی ده کار دکن؟ شش كسن كادر ما شش كتوجنن كإدارة ككادر تقديمي تحضيري كشي جنن يعني. آها. تاني قهوة و خارنه هون دادن یا خارنه جی چیت کن لوی داره؟
نعم بخارنة وخارنة وشيراني وخارنة أمش درفوتين بصراحة بس كحرتش جمع موجود كي ورد شد خازل جمع هي أمجوار حاضر كيف خوش بوم روجلات جنين وقت زيدا ببن كچين وقت زيدا ببن و فرقت زور زور سپاس روجلات حسن ریوبرا روش کافه ج کوبانی میوانم بو